Lokopela ndi madekwana ukotevera mafhungo pano kha Bellerin News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Nḓirivhe ndi mutshelo wa ndeme kha mutakalo wa vhathu. Izwi ndi u ya nga bammbiri ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Agriculture and Food Chemistry. Vhorasaintsi vha ri nḓirivhe dzo pfuma mbumbano dza zwimela dzi vhidzwaho polyphenols. Hu na vhuṱanzi ha zwa saintsi vhu sumbaho uri polyphenols dzi shuma u khwinisa mutakalo wa mbilu, u langa zwavhuḓi swigiri ya malofha na u fhungudza khombo yo farwa nga cancer. Vhorasaintsi vho dzinginya ḽa uri nḓirivhe dzi wela kha mutevhe wa zwiḽiwa zwa nṱhesa zwi re na pfushi na mutakalo. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga musedzulusi wa cancer Dr. Vho John Pezzuto u bva University ya Western New England. Tsedzuluso ntswa yo tumbula uri vhana vha zwimpanzi vha guda nḓila ya u davhidzana u bva kha mme na vha mashaka kha dubo lwa mme. Zwi tshe zwo ralo a huna zwo wanalaho malugana na vhuḓifari ha vhudavhidzani kha dubo lwa khotsi na mashaka a khotsi. Mawanwa aya ha ngo fhambana na vhuḓifari ha vhudavhidzani kha vhathu. Sa tsumbo, vhana vha guda nḓila ya u davhidzana musi vha tshi khou aluwa, nahone vhuḓifari havho ha u davhidzana vhu ṱuṱuwedzwa nga vhaṱhogomeli vhavho. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Zurich yo anḓadzwa kha Journal ya PLOS Biology. Mukomishinara wa mapholisa vundu la Limpopo Lieutenant General Thembi Hadebe vha khamadzwa nga tshiwo tsha mabulayo tshe tsha ḓo itea mavhengeleni tserekano a Nkuna Kraal muvhunduni wa Nkuza na masiari amba mulovha nga Mugivhela. U ya nga mivhigo sedzheni wa mapholisa ane a vha mufumakadzi o vha o dalela afho mavhengeleni ana vhaṅwe vhathu vhavhili vhahulwane hu tshi katela na ṅwana wawe wa miṅwaha ya rathi musi munna wawe ane a vha uri vho vho no ḓifhambana naye lwa tshifhinga tshi linganaho miṅwedzi ya sumbe a tshi bvelela. Hu khou pfhi vhukati havho vhavhili ho mbo ḓi takuwa khani. Ye uyo munna a fhedza a tshi khou bvisa tshigidi tsha mushumo a thuntsha uyo mufumakadzi kha zwipiḓa zwa mivhili zwa nṱha. O ri u fhedza u thuntsha a vha tshi khou lingedza u shavha nga goloi. He vhathu vhe vha vha henefho vha thoma u mu gidimedza vha murwa phanḓa musi vha tshi mu fhisa na goloi yawe. Mufu o ṱalusiwa sa sedzheni wa mapholisa Vhaṱhohoyanḓou, ngeno wa mufumakadzi o ṱaluswa sa sedzheni wa mapholisa ane a shumela bodarani ya Beit Bridge. Mukomishinara wa mapholisa General Thembi Hadebe vho ombela miraḓo ya tshitshavha uri vha tandulule dziphambano dzavho dza muṱani nga u ṱoḓa thuso kha vhaḓivhi. U swika zwino mapholisa vha khou ombela ane anga vha na vhuṱanzi vhune anga livhisa khou farwa vhathu vhe vha ḓo dzhia mulayo vha vhuya zwanḓani zwavho, hu tshi katelavho na vhane vha nga ḓa na vhuṱanzi. Zwo ralo muambeli wa mapholisa Colonel Malisela Ḽidwavha vha ṱalutshedza. The deceased male was identified as a sergeant attached to Tshivenda K9 and the deceased female was identified as a sergeant attached to Beit Bridge Port of Entry. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Hadebe, urged community members to resolve their domestic disputes amicably by seeking professional help than resorting to violence. The police urge anyone with information to contact Detective Sergeant Stanley Chauke on the number 072 554 3141 or the nearest police, or to share information on MySubs app. Ako guma ngorali mafhungo pano kha Bellerin News mutetshelesi kha vhabvele phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana uri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Bellerin Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.